Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog matagpasada iti tricycle. Naginanakamanan idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raon. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon kalakay. Ngam saan mo't. Dahit ang arod kahit. Naimbag pa na iti da duma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay da nga agkuy-kuyakaw. Oray saan da nga agtrabaho at dalat ta kwartada. Talaga akas ta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado. Tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabanlog akaw. Aginanak mo tantanay, lakay akaw. Saklat lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita'y kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kanawan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan na kagtrabaho. No kaya't mo di isikan agpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom ngamin istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga oray idi ka ub-ubing ang pailaeng. Kano masapol nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao ka manin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ado ti an-anayag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asitaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pagdiskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar ka iti kanam, agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kasla sa anak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot na makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabbaala ko. No nagabrod ka ko mga minide, di nakaurnong ta. Kahit si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retirak mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day ta Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnad kayong dito'y balay tapno saan yun na problemahan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no danduma iso saanan. No adamay to diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kauntiin na. Apayag di yung kanduan ni nanang ngayon may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Agkakanat nga minti ibagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw? Wine, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak na ang mga damaited mo akwarta anak kaw. Awan kami trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no dahil tapala ti maitid ko. Awan pa'y ngamin sweldo mi.
Ay kat pagyamanaklat ano manuti maitid mo anak ka. Anday gatang maiti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatangken nanang dito'y balay. Tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da kano mapanawan ti balay da. Ay na, amumute nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasi damit. Wan amanong. Ngam panagkunak. Napigsapay ni tatang. Nasurok mo la 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba ka? Ayan na ito pisang-pisang ba daw? Apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang, nagadupay na gajay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, kat pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano purunto nga pisang-pisang. Isuot ka. Dito yan, pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw, taglabas sa tatao dito. Ay, irwar kaun tayo, binalon ko alata. Dito. Palimos kakapsat. Maasi kayo, tilakayaw, nakaskanyak. Nakapsut akaw. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos kakapsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw. Saan taamangan? May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga gitay taya. Di ka lagpain ngagpalpalimos kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa, no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanya kitong bigat bakit. Sa panta ti mapanagpalama. Agkuyog tatap no, adaw ti matgedanta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tiyag bambanugan. May mayat palama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na diigit ti sidewalk. Palimaos. Maasi kayo iti lakayan. Saan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos. Sir, Palimaos. Madam. Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Sikamot gayam na ita pare estong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsut akong nga trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada ta jak kabaalanain. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak ti paggatang ko ti agas. Ay na. Kasi kamot nga rod pare. Mabitla ha? Dito'y. Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo.
Pasensya ka na. Dahil talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ituin paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka pare. Bayam, tano adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na, agyaman na ka pare. More blessing to come pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Dahito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo nagpalimos. Pangaasi yo kuma tatang. Adaw, ti urnong kao. Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Imbaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarting araw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat tag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Uwan man paray. Nakita nga men tay wheelchair yaw di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mambali na dawatan ta usarik langan paray. Makapag nakapay mo't pare. No naduma kumapsutak at aglusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay kat wala. Alam latan pare. Agyaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operaak. Amangan no, ada may tidmaw nga. Ure basit la tulong pare. Naimbagkan ka ta, agpimpensyon ka. Sige pare, ikan ka. Talaga natangken ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain iti kasdingar aramidan na. Numamuan man ni Manong dayto ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit ti apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ikanyo met iti kwartana. Ngem saan latta makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor ornungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamat ba set, Jigaw? Mukayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Agtripli adagos. Anya nga dito? Jay papapanak, tata. Dakkel ti tayo ijay. Ngamno kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Invest ko nam. Sa ita, tayo man na hindi magbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata.
Ay, makabanog mo tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo ano bumayag. Nang rona no awan mangta di ti palimaos. Kat agretire ka manen Ay, uwad sa. Masaduta kung ngagpalama. Kat husto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Padwak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stong. Di ka madanakan. Tasyur hit tayo to'y. Umado ti kwartam. Kasanungay, kadyak matamam ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw, makamuka jigaw. Oh, ato yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't kayam. Agsublitan to maning no maminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Ibagam tagpay so kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaw? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta da naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan nutilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklakin ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti dahi tao. So nga idulin ko dahi tao, paadwag to pa ay. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado dahi tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, maya na. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin rin. Tano mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan. Apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan kay nagado ang kwartak. Anya, hapay. Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. Nuapay mo't nga minandikam pala nag-aaway. Ano kumanday kwartak. Sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya nga'y di naikisap adagosan. Mamatpati kan tumangamin dita. Idagel na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga.
Awan ganas kong nagbibiyag. Ay agtal na ka man istong, saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan, kas kalapimpiman anak katugaw di tasuli. At dabot tugaw, apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y palayta. Kunak no antan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanak ni daw, tatumpa kaklahangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas di si daunta. Balatong asinagpawak ititinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anat serbit ti panagbiag no awan mat makukwarta. Igatangan na kung itilungon ko bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak wano saan? Nagsayang nga talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Nga madakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kansaan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngamdimot agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngamdi na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no at adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan tamaturog tan. Maulaw ako nila. Matayaksan. Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kanilang ko. Umay naksuksoko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ala. Napukaw nan sa mga agpay sutipuot nan. Ay na, una yan aya. Ay istong, agring ka. Ninanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti pan naturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Dimot ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubuatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang.
Wan nga rod, anak ko. Katanya ngay, pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti panaging bagyo, ah. Pakawanin ta. No saan kayo ngayong pangpangag ide? Kitagyaman at nasandak a binaybayan. Bumuludak man iti kwarta manang dalen. Paggatang mi ko maitibagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakata di kay pa'y mo't nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idya sinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati painakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Diyak mo't nga rod basta masinaan. Tay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin tanang kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen? Nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, mano ti kasapula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang tikabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Iton tupay nga agdindin natak at gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbaliw akon. Tsak kaya tikas niya nga ramen. Promise. Iso nga agabrod kakit de tapno adamat kwartata. Agornong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaornong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manan. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan. No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko ama nang. Numjay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabroad ka kedi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Frey, di ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay ken kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay ken kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no diti ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat ti diyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab kalaunay kan kwa na ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipag na iti papeles mo?
Sige, Manang. Taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna, ngagna dito balay na jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng, masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgantayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadok day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa'y ngarod iday, gapulaang itiday dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mau. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan alina. Anom ta gwapo, no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, namin nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanulao na itinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigan, no agrebelde, jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ipakaragsakan na nga aramidan. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mat na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangarami dun dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Oray dito akong boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabroden no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit iti saan miya kayat. Ken, kang runaan ti amin. Agtrabaho ka. Saan aga po taada ijabrod sa anak may katag senyorito kamitan. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho, Manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kabsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni jay bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin jay yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti Ne, apay nga yung kaslasahan ka naragsa ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito. Kaya't kung ti pumano dito, Elena. Magsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Ngano saan? Agawid ak pa lang di lugar mi. Ay saan? Nung pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yun basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito sige ano sa kong? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontrata. Diya kun agsubli dito'y abroad. Iso nga abor nung tawan.
Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan lina, bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak Pagbalinendak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na, tara aramidin may lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nobyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan kwa na tatang. Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtan kan pagpabainan. Tamangan no agpasugnod kat pumanaw. Uway! Okay. Saan mo't larom-rumor ni Freddy di tabalay, tatang? Saan? Tabantay sarado ka na kami, anak kao. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ma, ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Nakanayon kat nga ro, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Itan niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak marami dayta tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya day ta Freddy? Amok na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy? Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka nga. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Sana maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito balay itamet laang. Pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yun lang ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni Manang dalin kanya. Ulbaw da dya alalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya alalakay. Taulti mo, kabsad mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yung mga kumpanunot itinobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay.
Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw. Awan babae na da dyan. Ay, saan, tatang? Ay, ayatok ni Freddy. Jok marami, di bagbagayo. Saan Di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad. Ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga rude, nani. Di ka nga min agpampanunot iti negatibo. Basta isagsak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga rod, jakon agawid, talagpasip pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Wan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Kwa? Damot basit, Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, ta isend kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod roge, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangken ti ulo day dya Alena. Nagadun a red flag iti day dya alalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akapsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kitaam kisaanin nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangken na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidon tayaw. Tapno dumngag jay kabsat maw. Masyanak ken ni Lina tawang mangarod na talgad at trabaho na. Ngam di na matkasyan ti bagina. Dayjay latan a lalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, Manang. Apay nga mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak ngamin iti trabaho, Manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay? Adamar arami da balayo aya? Adda, Manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayjay lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, Manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Patpatsyam. Kanulbud dayjay lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto a nakakaasi. Iso denggan mamma ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabali pakirelasyon dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunotam. Makawawit ka ni Pilipinas. Oh, wow. Ada nga mi nagararam a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunan. Kasano nga rodan nga Gianubium Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak day dya lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amanga no lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaang. Ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, aklunagsan da dya a foreigner. Ta, alaunak ka no, ije pagilyanda. Talaga? Ay na, mayat nga ron ano kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam no kas ano. Anyat gagaram, Friday. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbaliw ako? Sinaanak mo't tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy.
Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena manang. Ulbod! Kung kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray jakabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho. Balay trabaho lang ang tayan ko. Kat dandani malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Nagtinulungan mi adwa tinagastos iti dayjay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. No kasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagamikin ka anak ka. Tanusaan sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mo. Kaya't milaunay aparakin ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti dayta truck. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyo? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglaslastog. Pudnaw ti imbagana, anak ko. Mayat ka na tibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama kaam-am mo kenkwana. Anya? No kasta. Talagang arod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta. Adamang arod karbangan ni Lena iti na balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong tasawam? Apay nga italang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga'y? Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapagimimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawag kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo apagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakastamot ten tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawak. Basit lati pakpakan na kanyak tatang. O kahit anyang aron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, sikati makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Ay wan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday.
napintas pa itibiyag na itan. Ah, kastaya, tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaisugayam na jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka ah. Agyam anak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga sawak. Ha? Apay ngay? Mabutang akon. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't nga agsingsingir. Kan, anya ti amom. Ang mga no maornos tamot lati amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkab balay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamat amin kanyak dagiti resibo. Sige na, ananang. Kuyo gandak manan nga mapan ije balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawiak matan jay naramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mi jay asawa manakaw. Apay nga kas jay mat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang idi. Nasulisugak idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga anak nga ikan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Amangan no ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Ay, sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wando patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Si kanti mapano kaya't mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Hindi na ka maawat di asawa. Ipili mo kitibagim-king kwa na. Sige na tatang. Tadalaang mat nga agkidawak kanya yo iti pabor. No apay ba't ngamin alag lalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat. Nasulisugak ta ka na yun kami ngamin nga mabuartak idi. Dagi-jet umat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga may na binagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay ababay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkemit ngamin ti ulam. Nya ngay. Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Kay tagpakpakaasiak nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo mat ati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makay ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabainak. Mabainak maya. Da kayon timapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngamin kayatin na kibaybay abaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan tatang. Pangasiyo.
Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Nga ron nagpakpakuyog kanyak nga mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kan ni Gloriow. Di na nga ron kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kan ni Gloriow lakay. Si kamay ti makisarita kan ko na, ta kuyugan da ka. Ay, Pagbigyan jay anak mo, taka si Mait. Masasya anak no kasta ngagsangsangit. uy nga ron. Nag-arami tuma nga may. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Isungalan alat, nagrupwat kan, ta kuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloriow, baraw. Adda kami manain. Umay kami man. Glorio Baraw. Ay, mala. Sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tapos nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka. Ngam awanin tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga mangpanak na kanyang nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasip. Noon niya man tinagbasulan ti anak may. Dayjay ka nagbabawyan nan baraw. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan may. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin nga isublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinublan kami. Adayo siguro na mapasamak ti kasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin nga isubliti amin Maya. Napukawan ti panagayat kin panagtalik ko king ka. Ang nga kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan ka ununay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Gloriow. Awanin nanang. Pasensya kayon. Glorio, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka laan no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat may sa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak tom. Ige asikaswag ti bagik Ay sos, kunamlati kasta. Tamok at pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam, talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Taula ang madya asawam, amakarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigat ag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pay lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sungbata man,
Ang mga no, emergency mo dayta. Han nga emergency data. Baka dagi dyan manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, sino aya dayta? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio, mate. Ha? Ay, yung nga dagot. Hello, Glorio? Apay, awanan plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mong asawan? Agawid ka na. Agnad ka nita balay tahanan ken tatang mo. No, kasta. Napakawan na kon. Mawat nakman ng Glorio. Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kon, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awidan ako ni Glorio, ay balay na. Agdan na kami manan. Ay, sige, agawid ako na. Ay, dagiti nyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo. Di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mangi impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isa runo nang ay umay niya. Bunagan nan to amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamat laangan ti amin kanyata. Di ka pa'y unag kampante. Kasan pa'y la 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattao. Ti panagsinata ti tupikuda. Iso atap no agsardeng dan asuman na o. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik nakeng ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamigatan ta. Bumangon kay tanta mangantan, tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Yakon na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Napay akastuyak. Awanan ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Jay asawa na ti para balay. Nyay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka raod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam Saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadatamot nga impilit na tibagina kini Glorio. Una, nga misuma, tinang paawid kan ni Maya di balayda. Napilitan la siguro day dayang. Nangrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dya sa awala. Iso at dumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo da kaasi jay anak ta. Iti sidong ti asawa na, iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kayat ideng. Ay, napakawan na siguro na pinagawid na mo dun iti balayda. Amom lang Dayjay mo kami na Maya. No nya nakanda. Apay naglalaki ideng. Nyalala, di mo sinirin ti anak ta. Nailawan nga ron mait. Kan nagbabawyan na, ti inaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangken to ba ti ulo na? Di na mo ti mabagbagan ideng. Anya nga ita. Nalala, di mo sang kalagip, tinapalabas, tanalpasan dayjay. Ag-move on tayon, lakay.
Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa naluto, iso nga siya kung tinagluto. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Dak mabalin tagig gamiti danom, tanabanugak. Ang mga numapas maki di. Unay matanan. Kasta nga ka na yung tararami damon. Inal daw ang awang kahit balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo maya. Ha? Awan karbang am amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakin. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya kareklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Taga pumutlang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Glorio. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Ganuray dagitay kalkaldiraw. Sana nakaluban. Iso kinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw. Adi ka man lang nagidalima nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumet ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet. Nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat anusan na talaga kasta. Tamadama pa'y lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawanig to naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo lagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Naas siya na kanya saan? Taginulibanak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan na matday dyan ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinoto mamasida maya. Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermonan na. No di mo kahit ti makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga raw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak iti ginulibanak maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno? Agkit-kita kayo pa ilaang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Imposible Mo! Adda pa ila ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung dahil ngay naramit ko idi. Lipatan ta ko man ti amin. No kahit mo malipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan Maya. Di naksitain. Di naksermunan. Nawadam, ha? Nay, apay kasta tilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga kasta ti araramidon na. Awan lang aro din trabaho nan. Kasta pa iti aramid na. Ay, uwan nga rod An kumat ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa mo. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me.
Amok nga maisublin tumatlaang tisigod nga linangan may kaniglorio, nanang. Ika, kasanaw no kasta ka na yun. Kasi ka lang nagsakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlaang di asawak, nanang. Maya, adda kadwa kasi mangbait ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Ni. Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalusam ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya? Apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik? Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho di ili. Pagkabangag ko ma, ng orasanan, kaasimot. Anya? Ibaga man tagpaiso kanya, Glorio? Imposible nga gayem mo lang day nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan ito'y balay ti babaem? Kat siyak ti mangbiyag kanyayo? Natural, laglagi pam, apasat pailaang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. Nuhanak nga mapakawan, halang! Isuntumat langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto na dapkaw. Di ka nagsagay. Aklunam laang ti kasat mo iti asawam. Takunam mo. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Ha, lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan sawam. Anan, ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Baybayan yun Total, napanak-nakak nga hanak nga napakawan pa lang. Ta di nagsubli aki je balay, natamnay lata kanyak, hanan nga kasla idi. Ay ka, tara Magambo ka nga raw danak ko. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak team mo na nga nagbasol kanya na. Adto tigatang yung itibagas yun, nanang. Ay na, agyaman naklaunay dali anak ko. Dayta, kutikay kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat, kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay, mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagadalam. Kat kasta mata talaga tararamidak, nanang. Palagi plaeng Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga iti planom. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun ornong ko para iti kalay sa nga arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kuleyo, mabalintan dagkasar. Kasta nga ti saritaan mi kaninanang. San abali, makatawin laangan ti urayan agturposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kunam. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak ko. Ay, wan nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu ko ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang.
Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayaw. Wen nabayag matpima na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga na sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod ang napudno ni Ignacio kanyak tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kami nga nakaw. Nilaangan Jimmy na tisaan pa'y nagturpos. Ay, Wen, asino gayam timang padal ka ni Jimmy na nanang? Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabaho nanang. Agboard agsamak pa'y Awan parikot dita. Noon pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. Saan abalay? Taddan na talgad at trabaho na. Dayjay lang no kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray Isokat ti mang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kami. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mo't nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga si tadi ka pa'y makias-asawa. Apay no ni Miling timang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal ka na kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kandali apa nagkasar na. Dagulit ka matan niya. Palubusan da kami kuman kanidali nga agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kandali, gastos tumananday ta. Nana? No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pay adagiti kakabsan na. Di yu ipapili ti kay kayat yaw. Kasalungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga kasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalam latan ani Jimina. Agurayak manan iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan Ninanang mumutan tinang ibaga. No kontraek. Amang ano kunaan na anaalas ti ugalig. Amang ano guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon na makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot ta na naitantanday ta kalay sa. Sigurado ka Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanen ti panagturpos ni Jimina nga anak ta bakain. Un nga road. Naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwila. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti adina. Ay napagrebangan na dayta, ta isukat nga road ti inauna. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amumait nga awan daga aso kayag. Iso ang makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumang agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa'y langarod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamain ti nakiasawa amiday.
Day tanto mo ngamin kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagarom kanyak iday. May mayat gayam at talaga nubul sa tipilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaudyanan na, nakaturpuso ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalinti makiasawa, dali. Ha? Sana ya atulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina. Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Ang mga numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kini mo miling at da kanuyur urnungan na. Diyak mo ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan tiyur urnungam. Kin saan ka naimot. Iso apang nga asim. Di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan nyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi, Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dalay ti mangipatarimaan iti balay tayo, Uray ata nasingpot kan saan anaimo. Dakkel, tinaitulong ni Dalay kadata. Isa panawin mo tapno aramidan na dagiti bana gamang paragsakin kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Nalaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimro ti rayumak. Sa anak nakapurliya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga raw may tutulong mo. Mabalin pa'y may tapag naidan ti balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y may. Ay basta, kaya't kumot kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka may anak ko. Makapaliday tumot ni nanang tatang. Lusyak nga amam. Okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw itanya mana plano yaw. Mano atawin matpiman na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapanan titawin. Sana mabalin na ti pamilya tayo latan ti priority. Amaok nga da plano yaw tinobyaw. Kat saan ko alaplan na ita anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bay agumora. Sana mabalin na ti kayat na ti masursuraw. Aglablabas mo no daduma. Demanding launay na diyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak ka. Nakita yung kadinda ito, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni Manang mo? Di yung amo, nanang. Na, diyak amuti may papan iti dayta. Talaga amot na diyak kabsat mo natangken ti ulo na. Kunak mo't asan pa'y ang makiasawa. Kanapay adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa ni Dale. Apay, tinulag yaw, ti kasardadak da kayo. Didak inramraman na. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglapod iti kayat dang aramidain. Sika ayat agastaws. Saan may? Saan nga rod amapalin? Ta saan pa'y anay patarimaan to'y balay? Apay, di ka makauawat. Ay, Oscar. napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kasta nga ugalay. Di ka lagbain. Bumakitan jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di ka agbalay na managing bubukaod.
panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakit? Alangan mo't nga umisuma kat sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisem ka mo uray pikay. Tapno sana nakababayin kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao, kat masurunak nga rod, tunggal makitkitak ti panagruprupa day nga Ignacio. Apay aya, akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti plano, agraman ti balay, saanon anay patarimaan ni Dalay, tagapuramot na dya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na dya lalaki, isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kuko ngay kuring, di ka umay aya. Ijay, Itayan ti apo ko ta nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan ti apo ko ta. pagan anok ti umay. Di mo kaya ta makita ti apo ka Amangan numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagruprupa day nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apo ko ta ngam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka, mapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na? Jak amaw ka ni nanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay? Di na pala maaklaon. Anya? Ay nga baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Apay anarabian ka. Anya kumaita no narambianak. Awan mo't trabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua. Nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang nagawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namad. Naimbaglangan tadyak napan. Sigurado ang madadaal ti aldaw ko numakita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektaram ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alanga na di karuba na ti karuprupa na. Ay agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmimampay to apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrek kami iti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan yaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanang ngay, ayan na. Aday di kusina, madama ti luto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindili ka pala nga men. Amok tumot la kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita kat mayat ti isem ti apo taken ka. Kayat namay ti makiayayam ken ka. O baemot kami na. Oh, atoy, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karuprupa mo't di amana. ay, nagloko kan. Apo kom da ito'y. Di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso kasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramidag. Si kasiguro ati agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Nay, anyat pits na itaya. Aywan, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo.
Alan, awatin yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Manang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabilnak manan. Nagapa kami, iswapim manaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam nga minan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamu ka nga raod. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jay nga asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ijay balayda. Inawagan la jay asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian naman agpatpatinggan sa mula iti sa o jay anak mo. Awan mo't mataktakderan na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimina mo. Anyaman nga tantibagada ito nga anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Nagijay adim awan pa'y umno anak asawaan damon. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun nagijay adim anak ko. Ala, abay ngay. Idarumda ano kas na teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom dagiti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kini Ignacio nga asawa tawan problema kan kwan anak ko. Ay, day tamat nga rin ti pagyamyaman anak nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan kwa na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkunkonsumisyon iti asawam, tanagmayat ti awram. Kasla imubing ka pa'y anak ki asawa. Ad-adda mintas ka. Saan akas ka dagijay kakabsat mo? Kasla bakbaketandan nga adayong amsika. Tamais stress da mo ngamin akanayon. Kasla bakbaklayan dan ti sang alubungan gapoy tinakaro a problema da. Nanang, adda sobra materyales si Balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tao sa rin nyo. Apay, nalpasan aya di balayaw. Una nang, patarimaan yun to'y balayaw, ta sayang dagidya ang materyales. Ado pa'y dagidya, ket naddan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ay nagsaya atin barok. Nagsingpot kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos barok. Awan na jayan nanang, lipatin yun dayta. Awan mo't sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman at alaga barok.